Ljudi, dobrodošli u prvi gameplay na mom kanalu. Danas igramo Minecraft Battleground na MCSG i evo ponovo sam počeo da snimam na Mr. Bosanskom. Gledaj ovoga, gdje gledaš, gdje gledaš? Gdje gledaš, gledaj ovoga clean-upera, mrtvog, mrtvi clean-uper. Mrtvi clean-uper. Znači, želeo sam ponovo da snimam na YouTube, pošto na ovom kanalu sam prestao da snimam prije godinu i po i neko duže vrijeme nisam ni snimao. Ja sam posle toga na Rosnitera i to je na RIT i na Funny Guys, znači i ne snimam više ni sad. AFK si druže. Druže si, AFK si, druže. Druže, AFK si, aj. Evo ga, ponovo me ubi. Izvinite ovako, ja se kad se PvP-am, neki doživljaj imam. Nešto mi malo frame dropa. Malo sam pokušao, malo sam naštimo da mogu snimati, pošto kad snimam zaštika mi na 20 FPS i ne znam šta, evo. Sad sam spustio malo ovaj screen na Minecraftu i evo, 70 FPS. A kad ne igram je preko 300. Ima li ovdje iko? Nema. Čuje se kamion. Ovo onaj. Ajde. Gledaj tebe, gledaj njega, gledaj njega. Jel on nju, jel ona je ili on? Ej, pola srca. Sad će se restartovati. Želio bih samo da podijelite ovaj video, pošto da ljudi vidi da sam se vratio. I da napišete neka pitanja ili možda napravim odgovore i kakvu temu da pričam u sljedećem klipu. Pošto dobro imate teme. Šta je ovo ovako mračno? Ajde idemo. Ovako. I to je većinom to što sam htio da rečem u ovome klipu, nisam toga puno. I želeo da se zahvalim svima koji su me pratili prije na ovome kanalu, koji su unsubscribovali, ali imaju pravo, pošto nisam snimao i prestao sam. Mnogi su me pitali zašto ne snimaš više, zašto si prestao i zašto prestaješ, kad sam krenuo da prestanem. Inače ljudi, to je bio razlog neaktivnosti i Opalom je bio na kanalu aktivno. Znači ja sam imao 300 subscribera kad je Muđa počeo da snima, sad on ima 200.000 i tad ni Cilen imao 10.000. Počeo sam da snimam Minecraft, poslije toga mjesec dana više nisam mogao više da snimam i prestao sam. I napišite ta pitanja u komentare. I ljudi, to je to što se tiče ovoga klipa. Nadam se da vam se svidio, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Bye bye.